Ringkat ke jing temu ban aiman sim ban penslor show ya ki Samla ha ki jing puli jongki ka hinyo trap youth council HYC Shala area unit ha ka khandai tre ujemmang arja arpusan kala penlong ya ka program penkop buram ya ki Samla ki pala yo ha ka first division ha ka Eksamin secondary school living certificate arja arpusan ka pala tip kum ka khusnam tur shaprang arja arpusan. Hakadi kasi lawan ban sakilang daw SDO ke seorang civil subdivision uba Mark A Chalam kumukong san haringkat ke jiadon lang ki noilam ke HYC sengkme bakentop yo ba Roy Kuparsan ram u president nalor kiwe ki noilam snong ka snong shela bat kiwe de. Kisamla ki blashapan ko buram hakadi kasi ki don kumba arpo prangot hagaban nakaliang ke HYC kala sam ki Momento ringkat ke song Pisa ka ba marsan hajar tingka. Hiti hasilnya saudong sabun dan sudah belajar dan nilai halu. Hiti bagi beliau dibuatkan yang dengan jenis tiga kamu. Bayar beliau buatkan ubahkan yang dengan jenis, ubahkan yang dengan jenis bagi beliau dibuatkan yang dengan jenis. Ketika beliau ubahkan yang dengan jenis dan yang dengan jenis beliau buatkan yang dengan jenis kalau bahagian yang dengan jenis hilang kalau tahu syukur hilang. Kamu mungkin dari kamu mungkin survive, hanya bertanya hanya kuat, bapak competition kalau high hari tak. Hanya kuat. Let's say, hanya jika kita mesti jampi, let's say the new power to become system. Kalau tak saus syak you, atau mereka sup berkompet kompet, mengekspand. Jika ekspand jampi, benar-benar. Kedang lomba, ikut sedang. Let's say, kerana kita sedang dapat air sendiri di masalah. Pej bahagi ke shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya